навиди бомдодии аз радио Озодӣ дар ҳафтаи нави кори тақдими шумо бинандагони азиз, умедворам сиҳату саломатед. Имрӯз 21 сентябр ва соат ба вақти Прага 7 субҳ ҳаст. Ман дар чанд дақиқа дигар барои шумо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам. вазорати кории хориҷии Тоҷикистон эълон кард, ки 21 ва 27 сентябр ду парвози чартерӣ аз Минск ба Душанбе сурат мегирад. ба қавли манбаъ, ин парвозҳо қабл аз ҳама барои интиқоли донишҷӯёни тоҷики муҳассилини донишгоҳҳои Беларус ва Украина ташкил гардааст. вазорат мегӯяд, барои интиқоли донишҷӯёни тоҷик аз Минск ба Киев ва дигар шаҳрҳои Украина сафоратхонаҳои Тоҷикистон дар ин кишварҳо кӯмак мерасонанд. билет ба ин хат сайр дар фурӯши озод аст. гарчи тӯли моҳҳои охир мо аксаран шоҳиди навбатпойҳои зиёди шаҳрвандони Тоҷикистон дар Русия барои бозгашт ба ватан будем, зоҳиран акнун манзараи баръаксро мебинем. ҳоло шумораи ҳарчи зиёди хоҳишмандон дар ҷустуҷӯи роҳҳои гуногун барои тарки Тоҷикистон ва рафтан ба Русия ҳастанд. корбарони Озодӣ аз назди маркази билетфурӯшии Сомон Эйр дар Душанбе навори навбатпоӣ ва барои харидани билет ба самти Минскро фиристоданд. муаллифи навор гуфт, аксарияти хоҳишмандони сафар онҳое мебошанд, ки мехоҳанд тариқи Минск ба Русия парвоз кунанд. ҳамсуҳбатони мо гуфтанд, бинобар зиёд будани довталабони сафар миёнравҳое пайдо шуданд, ки билетҳоро бо нархи қимматтар аз арзиши аслӣ фурӯхтанд. то ба ҳол парвозҳои доимӣ байни Тоҷикистону Русия барқарор нашудааст. ҳарчанд қарор аст аз имрӯз Русия парвозҳои мунтазами ҳавопаймоҳоро ба Қазоқистону Қирғизистон ва Беларус аз сар бигирад. дар ин қатор боз ҳам аз Тоҷикистон ном бурда нашудааст. бино ба қарори истоди фаврии муқобила бо коронавирус дар Русия, парвозҳо ҳафтаи як маротиба ба шаҳри Нурсултон, Бишкек ва Минск дар назар мебошад. Русия аз 27 сентябр парвозҳоро ба Кореяи Ҷанубӣ низ ба роҳ мемонад. парвозҳои мунтазами ҳавопаймоҳо байни Русия ва кишварҳои дигар аз ҷумла Тоҷикистон дар моҳи марти имсол бо сабаби густариши бемории коронавируси нав қатъ гардид. аз он замон то кунун Тоҷикистон барои овардани шаҳрвандонаш аз Русия парвозҳои чартериро ба роҳ монд, вале муҳоҷирон ҳамвора мегӯянд дарёфти билети бозгашт осон нест ва беҳтар аст парвозҳои доимӣ барқарор шаванд. мақомоти тоҷик бо мақомоти Русия то охири ҳамин моҳ парвозҳои даҳҳо ҳавопаймои ғайринақшавиро ҳамоҳанг карданд. имрӯз аз Русия ба Тоҷикистон 4 парвоз дар назар аст, 3 парвоз аз Москав ба Душанбе ва 1 парвози дигар аз Иркутск ба пойтахти Тоҷикистон анҷом мешавад. хуб, чун аз Беларус ёдовар шудем, полиси Беларусия дар пайи эътирозҳои 20 сентябр садҳо нафарро боздошт кард. гирдиҳамоиҳо баъд аз интихоботи президентии 9 август шурӯъ шуданд ва эътирозгарон мегӯянд, ин маъракаи сиёсӣ саршор аз тақаллуб буду президенти Беларус Александр Лукашенко бояд ба истеъфо биравад. вале раҳбари худкомаи Беларус ва ҳукумати ин кишвар исрор меварзанд, ки ӯ дар интихобот пирӯзии назаррасро ба даст овард. дирӯз дар шаҳри Минск камаш 140 нафар ва дасти кам 60 каси дигар дар шаҳрҳои гуногуни дигари ин кишвар дастгир шуданд. ин рақамҳоро созмони ҳомии ҳуқуқи башар Висна шоми якшанбе нашр намудааст. тибқи гузоришҳои расонаҳо, дирӯз беш аз 100 000 нафар дар шаҳри Минск ҳушдорҳои полисро нодида гирифта дар гирдиҳамоӣ иштирок карданд. дар шаҳри Брест полис ба ҳавотир холӣ кард, то издиҳоми эътирозгарон пароканда шавад. Александр Лукашенко 26 сол инҷониб раҳбари Беларус аст ва эътирозҳои кунунӣ ҷиддитарин таҳдид ба ҳукуматдории ӯ маҳсуб мешавад. масъулони идораи зиндонҳои вазорати адлияи Тоҷикистон рӯзи 18 сентябр дархости Далер Шарифов, рӯзноманигори зиндонии тоҷикро дар бораи озодӣ пеш аз муҳлаташ рад карданд, вале тавзеҳ надоданд, ки чаро. Абдуманон Шарифов, падари Далер, гуфт, ин дархостро як моҳи пеш ба мақомот супурда буданд, чун ба қавли ӯ вазъи саломатии писараш хуб нест ва илова ба ин дар маҳбас як навъ фишорро эҳсос мекунад. Далер Шарифовро, ки дар расонаҳои гуногун ошкоро сиёсатҳои ҳукумати Тоҷикистонро танқид мекард, моҳи апрел ба 1 соли зиндон маҳкум карданд ва ҳоло ӯ дар маҳбаси ноҳияи Ёвон аст. пайвандонаш мегӯянд, ӯ бояд 5 июл ба маҳбаси сукунатӣ гузаронда мешуд, аммо бо далелҳои барои онҳо номаълум то ҳол ин кор сурат нагирифтааст. Далер Шарифов, хабарнигори 32 солаи тоҷик, рӯзи 28 январи имсол боздошт гардида буд. имрӯз маҷмӯаи кулли Созмони Милали Муттаҳид ифтитоҳ меёбад. барои аввалин бор ин нишаст на дар шаҳри Нью-Йорк, балки ба таври онлайнӣ баргузор мешавад. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тасмим гирифтааст, ки таҳрими Созмони Милали Муттаҳидро дар муқобили Ҷумҳурии Исломии Эрон барқарор кунад. дар ин бора гузоришро тамошо кунед.
صرف نظر از مخالفت متفقان اروپایی، ایالات متحده آمریکا یکجانبه تحریم جمهوری اسلامی ایران را برقرار می‌کند. روز شنبه کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو همزمان با اعلان این اقدام گفت ایالات متحده آمریکا بر ضد کشورهای نادیده گیرنده تحریم چاره خواهد اندیشید. ما به سازمان ملل متحد برمیگردیم تا تحریم ها را برقرار کنیم و هفته آینده تحریم سلاح به ایران دائمی خواهد شد. ما باور داریم که این عمل به نفع تمام کشورهای عالم است. بعد این اظهارات یعنی روز یکشنبه در بازارهای پول ایران قرب دلار آمریکایی از 267,800 تا 273,000 ریال بالا رفت. روز یکشنبه حکومت ایران اقدام آمریکا را تنقید نموده پیش بینی کرد که جامعه جهانی بر ضد آن قیام می‌کند. به قول پرزیدنت ایران حسن روحانی، ایالات متحده آمریکا در تنهایی قرار می‌گیرد، زیرا ایران و دیگر کشورهای شریک در پیمان هسته‌ای سال 2015 به آن صادق می‌مانند. قبل از اعلان ایالات متحده آمریکا، 3 اشتراکچی این سازش، بریتانیا، فرانسه و آلمان تاکید کردند که پس از 20 سپتامبر هم اجرای بندهای پیمان هسته‌ای سال 2015 را ادامه می‌دهند. این نوید بمدادی است از رادیو آزادی که تقدیم شما می شود. دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه سرباز قطاری فریدون ضیاءالدینов را به آن گناهکار کرد که 4 سوزن خورده است و از خدمت حربی آزاد شود. پیوندان این جوان میگویند به این باور ندارند که نفر برای رهایی از خدمت حربی سوزن بخورد. دادگاه حربی این سرباز را برای سرکشی از ادای خدمت به مهلت 2.5 سال زندان کرد. این جوان 21 ساله ماه اپریل امسال به ارتش جلب شده در یک قسم حربی وزارت مدافع واقع در شهر وحدت خدمت میکرد. در دادگاه گارنیزون دوشنبه به رادیو آزادی گفتند هنگام مرافعه ها معلوم گردید که سرباز با فرو بردن سوزن تلاش کرده است در بیمارستان بستری شود و به همین ترتیب از ادامه ادای خدمت رها گردد. مادر سرباز میگوید پسرش ناراضگی برای پیوستن به ارتش نداشت، به همین دلیل مطمئن است که تلاش برای سرپیچی از ادای خدمت نکرده است. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بمدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. در کشورهای اروپا سرعت بیماری کووید 19 به طور نظر زیاد شده است. در بسیاری از این کشورها چاره‌های محدود کننده برقرار شده. یکی از کشورهای مورد نگرانی جمهوری چک می باشد، ولی در اینجا آخر هفته گذشته یک کنسرت خیلی دلنشین دایر شد که درباره آن همکاری ما نقل میکند. روز شنبه 19 سپتامبر هنرمند بریتانیایی دانیل هوپ با ویولین یا خود غیژک و دسته هنری کلاسیکی در هوای تازه شهر پراگ کنسرت برپا نموده مردم نگران از افزایش سرایت کووید 19 را خوشحال کرد. صحنه در مابین رود ولتاوا در کنار تئاتر مردمی و زیر سایه قصر ریاست جمهوری چخیا بنیاد شده بود و بینندگان شمار با قایق‌ها و هواداران باقی مانده هنر در ساحل‌های رود جمع شدند. هاپ و ارکستر اپوک پاره‌های را از ایجادیات مکس ریختر و بدریخ سمیتانا پیشکش نمودند و مورد پذیرایی گرم قرار گرفتند. ماه روان سرایت کووید 19 در چخیا افزایش یافته در مقیاس اروپا بعد اسپانیا در جای دوم است. روز 19 سپتامبر در این کشور 2046 نفر دیگر گرفتار کووید 19 شده، رقم عمومی مردم مبتلای آن به 48306 نفر برابر شد. کووید 19 حیات 499 ساکن چخیا را از بین برده است. مقامات تصمیم دارند که بعضی محدودیت ها را برقرار کنند. بینندگان عزیز، در پایان صحبت از قرب اسعار خارجی برای شما معلومات میدیم که برای امروز 21 سپتامبر از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است. $1 10 سومانی و 32 درهم است، 1 یورو 12 سومانی و 22 درهم ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد 136 سومانی و 70 درهم مقرر کرده است. برای این ساعت صحبت را به پایان میرسانم. خبرهای نو را 3 ساعت پس تقدیم شما خواهم کرد. با رادیو آزادی بمانید و روزی خوب داشته باشید.